I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i Master Ligu. Ljudi moji, ovo je posljednja epizoda na ovom serijalu. Dakle, s ovom epizodom završavamo serijal Master Lige. Ajmo ljudi moji mi da počnemo ovu utakmicu. Dakle, igramo u finale Ligi šampiona protiv Juventusa. To već svi znate, najvjerovatnije trebalo bi da znate. Ovu utakmicu ću da snimam celo, dakle neće biti kao ove prethodne epizode gdje sam snimao 3-4 utakmice, pa ih onda ja skratim i onda vi vidite samo one važne stvari koje su se desile na utakmici. Ovdje ćemo gledati celu utakmicu, uključujući i ovaj uvodni deo sada kad izlazi igrač, jer to je finale, ja ovo obožavam da gledam. Ovo je trofej ljudi moji za koji se borimo, to je jedini trofej koji mi možemo da osvojimo u ovoj sezoni, jer smo u kupu ispali jako rano, u ligi smo drugi. Vidimo kapitene Hendersona i Buffona, dakle Henderson je naš kapiten kao i u celoj sezoni, tako i sada. Izlaze fudbaleri. Imamo ljudi fenomenalan tim, stvarno. Doveli smo samo 3 igrača važnija. Ikea u odbrani, Salaha u veznom redu i Aguera u napadu. Dakle, to je bilo dovoljno da napravimo jedan fantastičan tim i da dođemo do finala Ligi šampiona. To je stvarno mnogo dobro. Da, čujemo ljudi moji himnu. Aguero, Coutinho, Lazar Marković, Mohamed Salah, Emre Can, Gerard Piqué, Alberto Moreno, Nate Klein, Jordan Henderson kapitan. Nismo vidjeli sve naše igrače, ali dobro, nema veze. Dok u timu Juventusa, da vidimo koje igrače oni imaju. Gianluigi Buffon, jedan od najboljih golmana ikada u fudbalu. Paul Pogba, Patrice Evra, Khedira, ali ćemo mi da imamo problema sa ovim Pogbom ljudi moji. Mandžukić u napadu, ali Mandžukić i Aguero ne mogu da se uporede ako gledamo ko ima bolji napad, dok vezni red njihov je možda i bolji. Khedira, gledajte Pogbu kakav je, kao da uživo gledate, PES je čudo ljudi moji. Ostavite FIFA sa strane, ako želite da igrate fudbal, igrajte PES. Imamo ljudi sastave za Juventus, dakle Buffon na golu, levi back Evra, Chiellini, Bonucci, Lichtensteiner, Pogba, Marchisio, Khedira, Van der Vaart, Mandžukić i Alvaro Morata, još sam mu promenio prezime. Naš tim na ovoj utakmici, trebalo bi već da ga znate, u stvari mi smo ga i vidjeli malo pre, ali imamo da sačekamo ovu potvrdu. Na golu Simon Mignolet, Mohamed Salah ima žuti karton, dakle Mignolet, Moreno, Sako, Piqué, Klein, Emre Can, Henderson, Marković, Coutinho, Salah i u napadu Sergio Aguero. Vidimo našeg golmana koji je bio dobar u ovoj sezoni. Ovo je jedno govno od igrača, po meni Evra. Svi navijači Liverpoola ga mrze, pa eto i ja. Ko navije za Liverpool onda zna zbog čega ga navijači mrze. I ljudi moji počinjemo, Juventus kreće sa centra, Aguero napada. Ajmo, imam tremu ljudi moji, verovali ili ne. Sako izbio loptu, hoće li prolazi ovaj dupli pas. Obegli su igrači Emre Cana, kakva prilika. Mislim, Mandžukić je šutirao, ali jako loše se snašao u ovoj situaciji. Mignolet izbio loptu, gađa Salaha. Salah napred do Coutinho na stranu za Nate Kleina. Klein usporava malo, kreće napred. Salah mu se pridružio u napadu, Salah dobio loptu, tražio je Aguera, ali nije prošla ta lopta kod Kleina, Klein je u offside ljudi moji. Dobro, nije strašno, evo, čist offside, sva trojica su bili offside, dakle Aguero i Klein i Lazar Marković. Ljudi, u ovakvim prilike sam ja davao mnogo golova, ali sad nisam. Primetili ste sigurno tako da su mi mnogo često dodavali oni loptu. Salah ima loptu. Coutinho sada ide napred. Gubi loptu, imali faula, nema ljudi moji faula. Ajmo, Emre Can, može li da dobije ovaj duel? Ne, ali uzima loptu iz drugog pokušaja, mada ne baš. Nije baš uspeo da je oduzme. Ide duga lopta tamo na Mandžukića, to pušta lepo Piqué. Kreće Salah polako, ali sigurno do kapitena Henderson ima loptu. Traže Aguera, prolazi ovo dodavanje. Sergio Aguero nije prošao ovaj dribbling. Bio je preslab Aguero u ovom duelu. Ponovo duga lopta na Mandžukića. Oni će izgleda da igraju nove duge lopte cele utakmice. Ne bi trebalo da bude neki preveliki problem za nas. Lopta za Lazara Markovića koji ostavlja Moreno na stranu. Moreno kreće napred, ima Coutinho dosta prostora. Coutinho ima dosta prostora, pada, nema faula ljudi, ništa od penala. Nije se baš najbolje snašao Coutinho u ovoj situaciji, mora je mnogo bolje da reaguje. Emre Can, odličan odbrani, dolazi do lopte. Dobar napad Juventusa trenutno traje, ima dole prolazi neko, Khedira, mogu li da ga stignem? Sako kliza, jebi ga, ljudi moji, gubimo.
Kedira nam je dao gol, pobegao nam je, nije smeo nikako da prođe ovdje, ali ništa, ajmo, krećemo, valjda možemo da preokrenemo rezultat, ne bi nam bilo prvi put. Coutinho i Aguero kreću sa centra, Can na stranu za Kleina, Klein do Salaha, šta je sad ovo bilo? Evo, Coutinho oduzima loptu, fenomenalno. Lopta do Markovića, Marković traže Aguero, Aguero sam, Aguero! Idemo, 1-1, Sergio Aguero, ljudi moji. Juventus Liverpool 1-0, ima još vremena. Sergio Aguero, kakav je ovo fudbaler, kakva životinja čoveka. Ali Markovićeva lopta prelepa, ovdje je Coutinho oduzeo loptu na fantastičan način. Henderson upostio Markovića, ostatak znate, nećemo da gledamo, ajmo dalje. 1-1. Ajmo ljudi da osvojimo Ligu šampiona, treba nam trofej, bili smo, stvarno ovo bila jedna fantastična sezona za nas i fantastičan serijal. Bilo bi šteta da završimo sezonu bez trofeja. Prolazi lopta, ovo bi trebalo Klein da reši, vraća do Mignolea. Mignolet do Hendersona, malo rizično, ali prolazi to. Ide novi napad Liverpoola. Nate Klein do Coutinho, Coutinho do Salaha. Salah do Kleina, malo nas sigurno igra Liverpool. Henderson malo rizično dodavanje do Lazara Markovića. Coutinho do Aguera, Marković, može li Aguera još jednom? Ljudi, ovo je bilo mnogo blizu. Ovo je bilo mnogo gusto. Aguero ovdje je negdje tamo. Ajmo. Marković ovdje je ušao da odme loptu. Za malo da je stigne Aguero. Ovdje ljudi milimetar su mu falili. Salah, opet duga lopta. Ajmo sa kol, nemoj da prođe. Bravo Salah, bravo majstore. Mignolet sa loptom, ide lopta do Alberta Morena. Moreno do Markovića, imamo li nekog na krilu, nemamo jer je Marković se vratio dosta pozadi. Henderson sa loptom. Do Salah nastavlja da dode gore do ovog, kako se zvaše. Ljudi, Aguero ima priliku, Aguero! Idemo. Ljudi, moram da priznam, ovdje me malo usralo, na sreću je prošlo ono dodavanje gore, ono od Kleina kad smo pošli, ali Sergio Aguero dolazi do drugog gola na ovu utakmici, vodimo se 2-1 protiv Juventusa. Sve smo bliže ovom trofeju, ljudi, ne znam koji je minut, nešto me oko zeza, ne znam koji je minut, ja mislim, 37, još malo pa polovreme. Ajmo ljudi, ovo je rezultat fantastičan, što se mene pitati, ja bih da ostane ovako, da više ne igramo, da prekinem odmah, ali Juventus neće tako da se preda, Piqué ispada iz igre, može li... Kedira, bio je mnogo blizu lopta, da smo se izvukli neko. Marković ima dosta prostora, ide Lazar Marković, brži od svih defanzivaca, Marković traži Aguera, može li Aguero prvi lopta? Sergio Aguero, što si stao, matur tjeme, to, ljudi, hat-trick Sergio Aguera. Nešto se desilo onda kad je trebalo da primi loptu, nekako je stao u mjestu, umislio sam, tamo sam hteo da lomim ovaj joystick. Ljudi, vodimo se 3-1, ovo već dosta sigurno rezultat, ne bi trebalo sad ovdje da kiksnemo. To se nikad ne zna, finale je to, Juventus je to. Za sad Pogba jako tih, baš tih, Kedira, dosta dobar. Dao nam jedan gol, ponovo duge lopta, ali to je Mamadou Sakho, nekako mi odgovara njihov stil igre, dosta su šupi, gledajte ovo, svaka duga lopta prolazi. Sergio Aguero, Coutinho, blokirano je Aguero i Buffon brani, konačno ima nešto da odbrani, ja ga isvalim pred utakmice. Dobre ljudi, Coutinho ima dobru priliku, ali njegov šut bio blokiran, korner, Filip Coutinho izvedi korner, rano malo, korneri mi nisu jača strana, Emre Can, Alberto Moreno šutira, ništa, Klein je tu. Gore imamo li igrača, opa, sad malo da mi dozvam loptu. Pokušavamo doliti, Aguero offside, nema veze, nije strašno. Dobre ljudi moji, dobri smo. Sad ovdje, evo ovako su mi jako često dodavali loptu, sad nisu. Ljudi, polovreme, na polovremenu Juventus 1, Liverpool 3. Malo iznenađujući rezultat jer smo mi ljudi gubili se 1-0, Kedira je postigao gol veoma rano. Evo ga, Pogba dosad jako tih na utakmici, eto, Can i Henderson su ga uništili, njega nije se ništa istekao. Idemo ljudi u moj odmah u drugo polovreme, nećemo da menjamo ništa. Ja i igrač obično menjam u 60. minutu jer tad su ono baš umorni ti koji treba da budu umorni. Novi napad Liverpoola, Moreno malo sporava napad, vraća do Lazara Markovića, Coutinho. Salah ne prolazi davanje supera ili prošlo ljudi, nešto mi laguje ovdje trenutno, kod vas to ne bi trebalo da se vidi, kod mene baš.
trenutku dok snimam hoće malo da secka, ali posle kad završim to je sve okej. Meni smeta dok, jer mnogo mi smeta to kad mi i pomalo kad secka, onda mnogo mi smeta, baš nisam navikao. Sako greši, ali tu Emre Can ništa strašno. Can do Markovića. Aguero se ubacuje. Coutinho ide napred. Aguero pokušava, Coutinho je stao. Iz nekog glupog razloga je stao. Ima neke mani pes, nije savršen kao, jer vjerovatno je teško da se napravi da baš u svim situacijama igrači reaguju onako kako vi hoćete. Ali dobro, u svakom slučaju jako je dobra igrica, jako je dobro određena. Meni je najbolji PES ikada. Mada mnogi su se žalili na PES 2015, po meni on bio su fantastičan. Mislim, ne fantastičan, ali bio je dobar. A mnogi su mu nalazili kao neke mane, kao nešto mu fali. I tako dalje, i tako dalje. Juventus napada, nešto nisu baš ubedljivi u svojim napadima. Da, trenutno Morata je zadržao loptu mnogo duže nego što bi trebalo da drži, ali oklanja loptu Salah. Salah kreće napred. Salah koji je jako dobar fudbaler za nas. Odu out. Dobar je fudbaler, ja ga te malo pohvalim i on odu out. Nema veze, ja sam kriv, naravno. U početku ono kad smo ga doveli bio je prilično tih, ali posle počeo da daje golove. Aguero uzme mu pre loptu. Lazar Marković kreće, Aguero kreće. Napadamo mi njih, nema veze. 61. minut na sljedećem prekratu. Znači, Gerard Piqué ne dobio ovaj duel, ali to je Klein, fantastičan Nate Klein, kakav je ovo bek. Grešio je ponovo Salah, ali dobro, nije strašno. Lazar Marković do Coutinho, pokušamo malo i Morena da izvuče napad, Moreno, užasan prije lopte. Može li Juventus u nekog boljeg napada, ali Marković na fantastičan način da uzme loptu, mislim da je ovo lopta za nas. Van der Vaart izlazi, Sturaro ulazi, izmjena prva za Juventus, ajmo mi da izvršimo sve tri izmjene odjednom. Ovako, Coutinho je umoran, u stvari, ova trojica su najumorniji. Ajmo Roberta Firmina koji je fantastičan u posljednje vreme, Adam Lallana, Lazar Marković, umjesto njega James Milner, ovo dvojicu ćemo da zamenimo, Milneru više odgovara da igra na desnoj strani. To je to. Izvršili smo te izmene, igrači ulaze, odnosno izlaze, ovo mi da izvedemo ovaj out. Ide 66. minut još malo, da smo bliži i bliži prvom trofeju ove sezoni, prvom i posljednjem trofeju ove sezoni. Šta je sad ovo, ponovo duga lopta, Piqué je ovdje mnogo moćniji od Mandžukića, od Morate, Klein predvodi dobru kontru Liverpoola, Aguero mu je tražili, Klein se još uvijek ne odlučuje da mu davanje. Prolazi Klein, jako duboko ulazi, Klein, loše Firmino, doći će do lopte Firmino. Henderson do Kleina, pošto Milnera koji je taman krenuo pozadnje. Milner centrira, može li Aguero? Preko gola ljudi moji. Dosta je od Aguero, dao je 3 gola, ja od njega više ne tražim. 72. minut, Buffon ima loptu, kapitan Juventusa, izbija je tamo negdje, može li Sako da dobije ovaj duel? Dobio ovaj duel. Firmino je bio prespor. Juventus kreće nešto malo brže nego obično, ali su opet usporeni. Da li je ovo offside? Sako, fantastičan Sako, kako odnosi ovo loptu. Može li ovdje Milner do lopta? Ljudi, vice-kapitan do skoro uče ovaj napad. Može li ova lopta do Aguera da pokušamo za malo? Bilo ovo blizu, ali prejako malo dodavanje, Buffon sve to prati. Lana napada, Wittgensteinera, može li da mu oduzme loptu? Neće moći, bar ne mogu napadu. Ali tu je fenomenalni Can. Can oduzme loptu, Sako ide dodavanje na Firmina, ovo je faul, I prvi žuti karton utakmice za Sturara koji je ušao u 60. minutu. Zamenio Van der Vaart i evo napravio faul, dobio žuti karton. Evo ovako ćemo izvedemo, samo će puknemo napred loptu, da bi Aguero mogao da je spusti ovdje. Bilo je dobro, skoro da je bilo dobro. Aguero, ajde uzmemo, neće, nije. Ajmo Sako, sam malo dobio ovaj duel, Milner, Klein, je malo umoran, ali nije to što za njega navikao da trči najviše minuta. Ljudi, Firmino se dobro kreće, u stvari kretao se. Mislim da ovo je još jedan faul ili ide prednost. Ovdje sam uzeo faul sa Epsusom. Volim na levoj strani neko je prošao, ali Can, kako ovaj čovjek igra, ne mogu da prođe pored njega i to. Idemo u napadu slobodnog dole Firmina koji ne dolazi do lopte. Malo kratko dodavanje od strane Alberta Morena.
Firmino, on kao da ga bomba pogodila, ste vidjeli njegovu akciju. Firmino osvaja loptu. Guerra, traži Firmino, ne prolazi dodavanje, preslog, ljudi 2 minuta imaju produžetke. Mislim da osvajamo Ligu šampiona, za 2 minuta nećemo valjda da ga primimo. A da, to se nikad ne zna, znate kako je bilo protiv Citya. Kad smo dali gol, Henderson pokušao iz velike udaljenosti, ali ništa od Liverpoolova, kao sam reći Liverpoola. Nećemo da gledamo ovo. Još malo i ljudi, ja mislim da sada kada Buffon izbije loptu da je to kraj utakmice. I ljudi moji, kraj utakmice, Juventus 1, Liverpool 3, ljudi moji, osvojili smo Ligu šampiona, gledat ćemo ovo kako se igrači raduju. Ovo je fantastično, evo nas, ovo smo mi u odelu, šmekerski. Zadelili smo se sa Čanom, koji je po meni bio jedan od boljih igrača na utakmici, u odboru i nisu mogli da prođu por njega, kako je tu je Seko, tu je Milner, tu je Roberto Firmino, svi su tu kao nekada, upisuje se ime Liverpoola na trofej Lige šampiona za sezonu 2015-2016, Lallana je tu sa nama, novinari su tu, sve je tu, ljudi, ovo je jako lepo. I tu je Jordan Henderson, podiže trofej Lige šampiona, pored njega su svi igrači UEFA Champions League winners Liverpool, daj Bože ovo da bude za koju godinu, od 2005. ljudi ništa Liverpool nije uradio konkretno Lige šampiona, osim 2006. kad je ponovo igrao finale protiv Milana i tog puta izgubio 1-0. Posle toga ništa, nadamo se ovakvim danima za Liverpool u realnosti. Igrači se pozdravljaju sa navijačima, ja mislim ljudi da je to. To je trenutno Firmino se raduje, koji je Firmino u stvarnosti jako dobar, počeo da igra posljednje vremena baš. Isplaćuje se polako taj veliki novac koji je dao za njega, da se igrači slikaju, mada ovdje fale, imamo samo koliko im se Moricu, samo 7 futbolera. Ovo smo mi malo šmekerski, ovo je stil, ovako. Tu je Kun Aguero, kako smo igrača doveli, to je prava devetka koja treba Liverpool, ponovo kapitan Liverpool, ovo istrače 10 km, više istrače od posle utakmice nego na utakmice. Nosi ovaj trofej, ima da dobije upolu mišića, ali isplati se ljudi moji, isplati se. Mislim da je ovo posljednji put da podrži, to je to ljudi mi. I to je to ljudi, završavamo ovaj klip, ovaj serijal, ovu epizodu, završavamo sve, dakle više nema Master Lige sa Liverpoolom, ali znate šta, razmišljam da počnem Master Ligu ponovo iz početka sa nekim drugim timom iz Engleske, najvjerovatno sa nekim slabim timom tipa, ne znam, West Ham, Southampton, Leicester. Tako da volio bih da mi pišete u komentarima ako vi želite da počnem ponovo Master Ligu sa nekim timom i sa kojim timom. Dakle, Engleska liga i uslov da bude ono neki malo slabiji tim, Swansea, Southampton, Newcastle, nemojte da mi pišete, ne znam, Chelsea, United, City i tako te timove, već slabije timove. I to je to ljudi, lajkujte obvezno ovaj klip, nadam se da vam se svidio, osvojili smo Ligu šampiona i vidimo se. Marković, može li Aguero još jednom? Ljudi, ovo je bilo mnogo blizu. Ovo je bilo mnogo gusto. Aguero ovdje je negdje tamo. Ajmo. Marković ovdje ušao da odme loptu. Za malo da je stigne Aguero. Ovdje ljudi milimetar su mu falili. Salah, opet duga lopta. Ajmo se ko, nemoj da prođe. Bravo Salah, bravo majstore. Mignolet sa loptom, ide lopta do Alberta Morena. Moreno do Markovića, imamo li nekog na krilu? Nemamo jer je Marković se vratio dosta pozadi. Henderson sa loptom. To Salah nastavlja da dodaje gore do... Ovo gore kako se zvaše. Ljudi, Aguero ima priliku, Aguero! Idemo. Ljudi, moram da priznam, ovdje me malo usralo, na sreću je prošlo ono dodavanje gore, ono od Kleina kad smo pošli, ali Sergio Aguero dolazi do drugog gola na ovu utakmici, vodimo se 2-1 protiv Juventusa. Sve smo bliže ovom trofeju, ljudi, ne znam koji je minut, nešto me oko zezao, ne znam koji je minut, ja mislim, 37, još malo pa polovreme. Ajmo ljudi, ovo je rezultat fantastičan, što se mene pitate, ja bih da ostane ovako, da više ne igramo, da prekinem odmah, ali Juventus neće tako da se preda, Piqué ispada iz igre, može li... Dira, bio je mnogo blizu lopta, da smo se izvukli neko. Marković ima dosta prostora, ide Lazar Marković, brži od svih defanzivaca, Marković traži Aguera, može li Aguero pravi lopta? Sjeti Aguera, što si stao, matur tjeme, to, ljudi, hat-trick Sergio Aguera. Nešto se desilo onda kad je trebalo da primi loptu, nekako je stao u mjestu, umislio sam, tamo sam hteo da lomim ovaj joystick.
Ljudi, vodimo se 3-1, ovo već dosta siguran rezultat, ne bi trebalo sad ovdje da kiksnemo. To se nikad ne zna, finale je to, Juventus je to. Za sad Pogba jako tih, baš tih, Khedira, dosta dobar. Dao nam jedan gol, ponovo duge lopte, ali tu je Mamadou Sakho, nekako mi odgovara njihov stil igre, dosta su šupi, gledajte ovo, svaka duga lopta prolazi. Sergio Aguero, Coutinho, blokirano je Aguero i Buffon brani, konačno ima nešto da odbrani, ja ga ishvalim pred utakmice. Dobre ljudi, Coutinho imao dobru priliku, ali njegov šut bio blokiran. Korner, Filip Coutinho izvedi korner, rano malo, korneri mi nisu jača strana. Emre Can, Roberto Moreno šutira, ništa, Klan je tu. Gore imamo li igrača, opa, sad malo da mi dozvam loptu. Pokušavamo doliti, Aguero offside, nema veze, da, nije strašno. Dobre, ljudi moji, dobri smo. Sad ovdje, evo ovako su mi jako često dodavali loptu. Sad nisu. Ljudi, poluvreme. Na poluvremenu, Juventus 1, Liverpool 3. Malo iznenađujući rezultat jer smo mi ljudi gubili se 1-0. Khedira je postigao gol veoma rano. Evo ga, Pogba dosad jako tih na utakmici. Eto, Can i Henderson su ga uništili, njega nije se ništa istekao. Idemo ljudi odmah u drugo poluvreme. Nećemo da menjamo ništa. Ja igrača obično menjam u 60 minuta jer tad su baš filmirano. Henderson do Kleina, pošto je Milner koji taman krenuo pozadnje. Milner centrira, može li Aguero? Eko gola ljudi moji. Dosta je od Aguero, dao je 3 gola, ja od njega više ne tražim. 72. minut, Buffon ima loptu, kapitan Juventusa, izbija je tamo negdje. Može li Sakho da dobije ovaj duel? Dobio ovaj duel. Nije mi bio prespor. Kreće nešto malo brže nego obično, ali su opet usporeni. Da li je ovo offside? Sakho, fantastičan Sakho, kako ovo se ovdje loptu. Može li ovdje Milner do lopta? Ljudi, vice-kapitan do skoro uče ovaj napad. Može li ova lopta do Aguera da pokušamo za malo? Bilo ovo blizu, ali prejako malo dodavanje, Buffon sve to prati. Lana napada, Lichtensteinera, može li da oduzme loptu? Neće moći, bar ne u napadu. Ali tu je fenomenalni Can. Can oduzme loptu, Sakho ide dodavanje na Firmina. Ovo je faul, I prvi žuti karton utakmice za Sturara koji je ušao u 60. minutu. Zamenio Van der Vaart i evo napravio faul, dobio žuti karton. Evo ovako ćemo izvedemo, samo će puknemo napred loptu, da bi Aguero mogao da je spusti ovdje. Da je bilo dobro, skoro da je bilo dobro. Aguero, ajde uzmemo, neće, nije. Ajmo Sakho, sam malo dobio ovaj duel, Klein, je malo umoran, ali nije to što za njega navikao da trči najviše minuta. Ljudi, Firmino se dobro kreće, stvari kretao se. Mislim da ovo je još jedan faul ide prednost. Ovdje sam uzeo faul sa Ebususa. Volim na levoj strani neko je prošao, ali Can, kako ovaj čovjek igra, ne mogu da prođe pored njega i to je. Idemo u napadu slobodnog dole Firmina koji ne dolaze do lopte. Malo kratko dodavanje od strane Alberta Morena. Firmino, on kao da ga bomba pogodila, ste vidjeli njegovu ruku. Firmino osvaja loptu. Aguero. Traži Firmina, ne prolazi dodavanje, preslab, ljudi 2 minuta imaju podretke. Mislim da osvajamo Ligu šampiona, za 2 minuta nećemo valjda da ga primimo. A da, to se nikad ne zna, znate kako je bilo protiv Citya. Kad smo dali gol, Henderson pokušao iz velike udaljenosti, ali ništa od kapitana. Liverpoolova, kao sam reći Liverpoola. Nećemo da gledamo ovo. Još malo i ljudi, ja mislim da sada kada Buffon izbije loptu da je to kraj utakmice. I ljudi moji, kraj utakmice, Juventus 1, Liverpool 3, ljudi moji, osvojili smo Ligu šampiona, gledat ćemo ovo kako se igrači raduju. Ovo je fantastično, evo nas, ovo smo mi u odelu, šmekerski. Zadelili smo se sa Canom, koji je po meni bio jedan od boljih igrača na utakmici, u odboru i nisu mogli da prođu pored njega. Tu je Sakho, tu je Milner, tu je Roberto Firmino, svi su tu kao nekada, upisuje se ime Liverpoola na trofej Lige šampiona za sezonu 2015. Salah napred do Coutinho na stranu za Natha Kleina. Klein usporava malo, kreće napred. Salah mu se pridružio u napadu. Salah dobio loptu. Tražio je Aguera, ali nije prošla ta lopta. Lopta kod Kleina. Klein je u offside, ljudi moji.
Dobro, nije strašno, evo, čist offside, sva trojica su bili offside, dakle, Aguero i Klein i Lazar Marković. Ljudi, u ovakvim prilike sam ja davao mnogo golova, ali sad nisam. Primetili ste sigurno tako da su mi mnogo često dodavali oni loptu. Salah ima loptu. Coutinho sada ide napred. Gubi loptu, imali faula, nema ljudi moji faula. Ajmo, Emre Can, može li da dobije ovaj duel? Ne, ali uzima loptu iz drugog pokušaja, mada ne baš. Nije baš uspeo da je oduzme. Ide duga lopta tamo na Mandžukića, to pušta lepo Piqué. Kreće Salah polako, ali sigurno do kapitena. Henderson ima loptu. Traže Aguera, prolazi ovo dodavanje. Sergio Aguero nije prošao ovaj dribbling. Bio je preslab Aguero u ovom duelu. Ponovo duga lopta na Mandžukića. Oni će izgleda da igraju nove duge lopte cele utakmice. Ne bi trebalo da bude neki preveliki problem za nas. Lopta za Lazara Markovića koji ostavlja Morenu na stranu. Moreno kreće napred, ima Coutinho dosta prostora. Coutinho ima dosta prostora, pada, nema faula ljudi, ništa od penala. Nije se baš najbolje snašao Coutinho u ovoj situaciji, mora je mnogo bolje da reaguje. Emre Can, odličan odbrani, dolazi do lopte. Dobar napad Juventusa trenutno traje, ima dole prolazi neko, Kedira, mogu li da ga stignem? Tako kliza, jebi ga, ljudi moji, gubimo. Kedira nam je dao gol, pobegao nam je, nije smeo nikako da prođe ovdje, ali ništa, ajmo, krećemo, valjda možemo da preokrenemo rezultat, ne bi nam bilo prvi put. Coutinho i Aguero kreću sa centra, Can na stranu za Kleina, Klein do Salaha, šta je sad ovo bilo? Evo, Coutinho oduzima loptu, fenomenalno. Lopta za Markovića, Marković traže Aguero, Aguero sam, Aguero! Idemo, 1-1, Sergio Aguero, ljudi moji. Juventus Liverpool 1-0, ima još vremena. Sergio Aguero, kakav je ovo fudbaler, kakva životinja čoveka. Ali Markovićeva lopta prelepa, ovdje je Coutinho oduzeo loptu na fantastičan način. Henderson upostio Markovića, ostatak znate, nećemo da gledamo, ajmo dalje. 1-1. Ajmo ljudi da osvojimo Ligu šampiona, treba nam trofej, bili smo, stvarno ovo bila jedna fantastična sezona za nas i fantastičan serijal. Bilo bi šteta da završimo sezonu bez trofeja. Prolazi lopta, ovo bi trebalo Klein da reši, vraća do Mignolea. Mignolet do Hendersona, malo rizično, ali prolazi to. Ide novi napad Liverpoola. Nate Klein do Coutinho, Coutinho do Salaha. Salah do Kleina, malo nas sigurno igra Liverpool. Henderson malo rizično dodavanje do Lazara Markovića. Coutinho do Aguera. I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i Master Ligu. Ljudi moji, ovo je posljednja epizoda na ovom serijalu. Dakle, s ovom epizodom završavamo serijal Master Lige. Ajmo ljudi moji mi da počnemo ovu utakmicu. Dakle, igramo u finale Ligi šampiona protiv Juventusa, to već svi znate, najvjerovatnije trebalo bi da znate. Ovu utakmicu ću da snimam celo, dakle neće biti kao ove prethodne epizode gdje sam snimao 3-4 utakmice, pa ih onda ja skratim i onda vi vidite samo one važne stvari koje su se desile na utakmici. Ovdje ćemo gledati celu utakmicu, uključujući i ovaj uvodni deo sada kad izlaze igrači, jer to je finale, ja ovo obožavam da gledam. Ovo je trofej ljudi moji za koji se borimo, to je jedini trofej koji mi možemo da osvojimo u ovoj sezoni, jer smo u kupu ispali jako rano, u ligi smo drugi. Vidimo kapitene Hendersona i Buffona, dakle Henderson je naš kapiten, kao i u celoj sezoni, tako i sada. Izlaze fudbaleri, imamo ljudi fenomenalan tim, stvarno, doveli smo samo 3 igrača, važnija. Piqué u odbrani, Salaha u veznom redu i Aguera u napadu, dakle to je bilo dovoljno da napravimo jedan fantastičan tim i da dođemo do finala Ligi šampiona. To je stvarno mnogo dobro. Da, čujemo ljudi moji himnu, Aguero, Coutinho, Lazar Marković, Mohamed Salah, Emre Can, Gerard Piqué, Alberto Moreno, Nate Klein, Jordan Henderson kapitan, nismo vidjeli sve naše igrače, ali dobro, nema veze. Dok u timu Juventusa, da vidimo koje igrače oni imaju. Gianluigi Buffon, jedan od najboljih golmana ikada u fudbalu. Paul Pogba, Patrice Evra, Kedira, ali ćemo mi da imamo problema sa ovim Pogbom, ljudi moji. Mandžukić u napadu, ali Mandžukić i Aguero ne mogu da se uporede ako gledamo ko ima bolji napad, dok vezni red njihov je možda i bolji. Kedira, gledajte Pogbu kakav je, kao da uživo gledate, PES je čudo ljudi moji. Ostavite FIFA sa strane, ako želite da igrate fudbal, igrajte PES.
Imamo ljudi sastave za Juventus, dakle Buffon na golu, levi bek Evra, Chiellini, Bonucci, Lichtensteiner, Pogba, Marchisio, Khedira, Van der Vaart, Mandžukić i Alvaro Morata, još sam mu promenio prezime. Naš tim na ovoj utakmici, trebalo bi već da ga znate, u stvari mi smo ga i videli malo pre, ali imamo da sačekamo ovu potvrdu. Na golu Simon Mignolet, Mohamed Salah ima žuti karton, dakle Mignolet, Moreno, Sako, Piqué, Klein, Emre Can, Henderson, Marković, Coutinho, Salah i u napadu Sergio Aguero. Vidimo našeg golmana koji je bio dobar u ovoj sezoni. Ovo je jedno od govna od igrača, po meni Evra. Svi navijači Liverpoola ga mrze, pa eto i ja. Ko navije za Liverpool onda zna zbog čega ga navijači mrze. I ljudi moji, počinjemo, Juventus kreće sa centra, Aguero napada. Ajmo, imam tremu ljudi moji, verovali ili ne. Sako izbio loptu, hoće li prolazi ovaj dupli pas, obegli su igrači Emre Cana, kakva prilika, mislim Mandžukić je šutirao, ali jako loše se snašao u ovoj situaciji. Mignolet izbio loptu, gađa Salaha, baš umorni ti koji treba da budu umorni. Novi napad Liverpoola, Moreno malo usporava napad, vraća do Lazara, Markovića, Coutinho, Salah, prolazi davanja supera ili prošle ljudi, nešto mi laguje ovdje trenutno, kod vas to ne bi trebalo da se vidi, kod mene baš. Tako da snimam, hoće malo da secka, ali posle kad završim to je sve okej. Meni smeta dok je, jer mnogo mi smeta to kad mi i pomalo kad secka, onda mnogo mi smeta, baš nisam lagao. Sako greši, ali tu je Emre Can, ništa strašno. Can do Markovića, Aguero se ubacuje. Coutinho ide napred, Aguero pokušava, Coutinho je stao, iz nekog glupog razloga je stao. Ima neke mani pes, nije savršen kao, jer vjerovatno je teško da se napravi da baš u svim situacijama igrači reaguju onako kako vi hoćete. Ali dobro, u svakom slučaju jako je dobra igrica, jako je dobro određena. Meni je najbolji pes ikada. Mada mnogi su se žalili na PES 2015, po meni on bio fantastičan. Mislim, ne fantastičan, ali bio je dobar. A mnogi su mu nalazili kao neke mane, kao nešto mu fali. I tako dalje. Juventus napada, nešto nisu baš ubedljivi u svojim napadima. Trenutno Morata je zadržao loptu mnogo duže nego što bi trebalo, ali oklanja loptu Salah. Salah kreće napred. Salah koji je jako dobar fudbaler za nas. Odu out. Dobar je fudbaler, ja ga te malo pohvalim i on odu out. Nema veze, ja sam kriv, naravno. U početku ono kad smo ga doveli bio je prilično tih, ali posle počeo da daje golove. Aguero uzme mu loptu. Lazar Marković kreće, Aguero kreće. Napadamo mi njih, nema veze. 61. minut na sljedećem prekretu. Gerard Piqué ne dobio ovaj duel, ali to je Klein. Fantastičan Nate Klein, kakav je ovo bek. Grešio je ponovo Salah, ali dobro, nije strašno. Lazar Marković do Coutinho. Pokušamo malo i Morena da izvuču napad. Moreno, užasan prije lopte. Može li Juventus u nekog boljeg napada, ali Marković na fantastičan način da uzimo loptu, mislim da je ovo lopta za nas. Van der Vaart izlazi, Raro ulazi, izmjena prva za Juventus, ajmo mi da izvršimo sve tri izmjene odjednom. Ovako, Coutinho je umoran, u stvari, ova trojica su najumorniji. Imamo Roberta Firmina koji je fantastičan u posljednje vreme, Adam Lallana, Lazar Marković, umjesto njega James Milner, ovo dvojicu ćemo da zamenimo, Milneru više odgovara da igra na desnoj strani. To je to. Izvršili smo te izmene, igrači ulaze, odnosno izlaze, ovo mi da izvedemo ovaj out. Idu 66. minut još malo, da smo bliži prvom trofeju ove sezoni, prvom i posljednjem ove sezoni. Tako se ovo ponovo duga lopta, Piqué je ovdje mnogo moćniji od Mandžukića, od Morate, Klein predvodi dobru kontru Liverpoola, Aguero mu je tražio, ali Klein se još uvijek ne odlučio da mu davanje. Prolazi Klein, jako duboko ulazi, Klein, loše Firmino, doći će do lopta.